Igoronto anyarete kwenya momu habo Richard Mamanyonka okurukunga Teresia. Abananchi bakaweda nabo basoke tosobonge sana kuchusomo yigoyo. Evyongozi na biro bya 2 term ne bya 1 term mbyache tosobonge sana. Kerenale ngororo nchine tishinga kichanu na mukwaye kananya ko barame gabunejo. Egera ndrengi kikase ni ground gotegera abantu gotegera evyongozi egera manyangi ngwara sabantu gana rochororo. Ase video ende tembaruki ayama sayamo ebintu naro chororo lakini ndara akora boigo onyanali tangani okora chi video chani mukwa times irachinga kicha go subscribe like and comment yakaneli nchara yokora kwenye mukwa times balivaga niko ngakire simina mbane nera abo ngakire ni time egatonyara gusanga igentege tangani naro choro nik aba gusina abantu bomulembe segi njarengo mundu tagitu isa sindiarutetu tiaga sinjarengo abe tebuna matanga ndebwenzi andonsi yakobe kinyoro kiagusi abantu bagacho bagategere vyongozo kurumo chakano mpako mwali babe aba 2 term osa 1 term mbaye tuli bagali aba potirigo yuborutu akarorere ikiongozi kekuro yendeli kondo ntwaro je this time around kiro montaye tuli bagali yae agakwani bintu bya 2 term bya 1 term chinga kichikasuka nago getiku sana osomulembo lengo aba gusitwe begete igoro muno yakora tora getinga ntubata maskani nene ntubate ndoko kunga obotwereru ntutagete kiro montanyo li bagali yae nseye akoli biryaro chokorra biramukonye egendo kiamana sana egendo kiakabrenda batebiga aba gusi mwanyarete koro kia abantu bisiko inga siasa ye tutubate gusia na tumnyokani na turamnyokani ndole nemis asiki abantu basirete Richard Onyonga kuruchinza mo chionse ulyako chakurwa omwaka 100,000 oyonde 500,000 oyonde no alenga matanga yonse ekina kitokoro kanga kyomaide omugusi nche naye nabagusi totaragenda siasa ntubabere ningi nabagusi ekinendo kiamana sana ko bintu mbiro yanku netigora amatanga eke mukyabo lateness ukonyorwa amatanga lyanyo chinzerete asinjingi yangu neti sana mungino buno libwe kanisa aba enda kwani kulingana neke gusigie ito bayisa 12 mubiro chietense lakini chinza mwaro cha matanga lierete chinzo mungino lyatimbogeti kuchirira banse it was very late ase kigusi igotali biya kajiye magosa alenge umurobeli bwana siasa abantu abange bakwanete bakote amangana mange bakere chinga kichi nyinge mpaka chikagara matiang none beko mena bana gataba ya mwanyuru rumono tikaba ntoso evyongozi ebi nabona Kalonzo Musyoka bacha gaiga bakole basoke bakere chinga kichi nyinge bakagera abantu bakaruo butuka matanga kare butuko mu especially asaba jumbe so Anthony Kibage the next time kora nyali bagali okorania matanga make sure nga speeches inchiyo mundu kwane tanga naye vieka abande ba wave kyakagaraga gusi 1 term iga twenzi na ba matiang bona twenzi ingi kwa watatebi abantu bali kwa nabageni na babo wino Edwin Sifuna na bakega bali basi na Kalonzo Musyoka na of course Justice David Kinani Maraga na Matiang'i lakini the rest of the people mbali kwa na njeli bakwa neteki kamono pakaka siasa yabo ikageranga pakuma brochu odrimbo very late. That is not according to the Gusii customs. Tebende ko koleka nabayo gunsi njalengo lakini ne yachalengo jangense bungunyu mbaro ntuma itenga mbaro bara tomutu ko saligabo lakini mbaro abakaba ke abaibyo boli abakoba kunanje bona kyanale ngoro. I felt very bad nga microphone yane kijana kyane ke mogiye ko mbugule bag microphone yane kairwa ono ngambwa ate yamo imbwate bere nakingo chokora chi interview nakingo chokora chi interview kare mugo gire microphone yane ke kolende bono tetige microphone yane ko genda aba kusiba mindo egendo kinena nyate ko rankelinga Matiang'i nabate ground gusi Matiang'i nabate ground onde bwensi otali na Matiang'i byamusambire pi nabora ganiko kole kyorochira kinyi gusia kole siasa so asa Matiang'i ngomanye tenga Simbarati naboro mukutano ogusi 2022 kwa kulikira Simbarati ngoma tenga kanekire asatali kwa na mukutano
Nyorete kero kende igaga machoge. Josh mangi na asiriti ngina. Alafu tukamakonyoranga no alenge Simbarati oyu despite William Ruto kobo despite abantu ba tanga chinga kino chiba balinga abangor. Lakini Simbarati akagendo akakuwa na pakese yake kabo nyoreta aso sora charo kita akabuata Simbarati sora karutunse ese injale ngoro. Lakini ngoma itenga mpaka matanga yo nyonka oyo campaign ti Simbarati 2022 ngana bole. Otabe tina Matiang'i obo buno obo Simbarati atwalete na bugutwara. Igendo kena realize ti. Na tegera tanto nikibaya ndikocha. Alingi tutu chache sauti kwa lengi. Lakini to kwane reti magenderero no nyene elimo. Which means when it comes to development ni insole. Anthony Kibagendi itwalete Matiang'i ku America. Ache kubulio president. Tali asenge ncharo mugusi. Tali asenge nchago anchete. Asenge ncho Matiang'i akorete gasi. Inkitora kwenye Matiang'i otali wakole gasi mne viongozi. Na hindi bono kole gasi agera moro kinaki moko Matiang'i ribaga onya bajumbe bae ba kole gasi na rena bajo kraki egasi lakini nyale kanenga nu moro mukirete mulio kora gasi egoti amu bwaterete. It can't work that way. You must wake up. Aste work one. Egendo kiena igwete Anthony Kibagendi was more loyal to Linda Mwananchi than Jubilee. Timeti osonde na igwete ka okwana mangana Jubilee gali mono. Ibale ngoko kole gasi muna Linda Mwananchi. Abajumbe bale ngona balinda Mwananchi. Epatidida ya Edwin Sifuna Linda Mwananchi. The show was theirs. Tinaro chingambale towards the Jubilee side. Tika skanya to kazi Matiang'i. Ekero kiti atoto evega very open. Matiang'i karase na agangusi he takes over the show. Let us be very open about that. Matiang'i kali gusi omoyegonde bwenzi. Nere or in charge. That's a presidential candidate. Linda Mwananchi does not have a presidential candidate. Matiang'i ubu ole presidential candidate. Na musioka. There is no way ora moke or make the entire function kobe Linda Mwananchi. There is no way. There is no way. Matiang'i mpaka kwa maskani ya kirali gusika. Asenye ncho nkingo kwa na wewe. Chinga ke Matiang'i choka kwa nete mwaro chikonya banda bande bachire abande barosire. Mpaka kabiri Matiang'i akati short speech. Na imbabu Kalonzo pakaba kine bande balengo. Matiang'i akwe ku prime time kirali se function ndio yonse kusika. Egentu kyakabire. Na kimure mote ni viongozi mchake wendozo nyonka. Mumaita kabisa Matiang'i naro. Sifuna wendozo nyonka buna ngo. Ntobate macho gole ngali. Macho kumplani kimubate nere. Ntobwati merenge ebere gusia. Omolengo no yomo. Oyo Jubilee. Eko genda against UDA. Bona kero wote ni abantu Windows. Matiang'i arakana lende. Muko sana Matiang'i. Tika Matiang'i kwa maskani yae. Kirale se function of this particular level. Ama anda bangi bachi tali. Matiang'i baletete. Igobona kirale function of that particular level. Tika kwa maskani yae. Egendo kena realizati. Linda Mwananchi nyene telina Matiang'i mono. Edwin Sifuna ate Matiang'i kanto ikaranze mesa tokambe. Orengo nalenga bit considerate. Na akwente vino muntu le machua kamanyange territory ya Matiang'i. Lakini Edwin Sifuna ate tenga kanto ikaranze ngo atoke chiti yaga kiangu. Matiang'i tali kuo Edwin Sifuna. Tali ikuo obobo wino. Ntuliko swale veju tika tuancherane asa maskanions. Lakini na realize njuma tukonya ndo chenga kitu bata bajumba batano bale Linda Mwananchi ngo basemi bale ko ya Matiang'i aliga Matiang'i no mutaratibu Matiang'i no mchapakazi Matiang'i kani mcheto mugakira igona Matiang'i ali kivyake nenu kivyeno igoto gusia tu bata Linda Mwananchi tukatwara na Jubilee. No way. A task mubwata Anthony Kibagendi na bande kimo Linda Mwananchi nyoranga nu mwenzi pick Muranda Matiang'i plus Linda Mwananchi ye nubuna moro yakakora. There is no way era nyali kanenga ito bwate chindume gusievere ne weto babo wina ta yanga Anthony Kibagendi maka wikiro kitutu chache sauti ndo yoko mente ga astali Matiang'i Linda Mwananchi na magendro ko kora Mwananchi as simple as that. Ndo igweti asiba kwa na magendro kitoko myagiri tuatwaliria sinjwe ga sigurali tikato imokene ntote yabantu bitunga bali mole biroke bike kora chikasi.
Mjamno sana sukare chinga kichino syokor. Ibiranya ate ku observe yesterday. Ila chinga kichino subscribe, like and comment. Kanenjera yo kamera kwenye mkwa times.